Sebenarnya kesel. Nah, kam jirta Dubaatti? Nagahan. Fayyaa qabdaa? Dhugaadhaati. Jirta. Dhugaa mucaa eessuma hiyyaa tokko fakkaata guys. Gizee hedduu sittiin hima jeen irraanfadhe si galee. Isuma yoo taates maalitti eessa dalatte qoyate? Baali. Baali yaa okay. Baali eessa? Roobi. Carraa injifatamuu sii kennuu danda'an. Okay guys, tap illee by the way giiftii takka hin darbinaadha. Akkuma isinitti himetti mucaa haboo kiyyaa fakkaata. Giiftiin akka miitan fidu tap umaan. Okay mooraa tap godha. Waan biraata akka hin darbina hin jaaladhu waan ta'eef. Amala kiyyanii beeytanii thank you tap godha. Faamiliin qabu eessa? Mee tap godha. Akkasiin rabbii. Maal jettee? Inda keettaasi. Wayita mute godhu. Xiqqoon dhagee maal akka ittiin dhagee? Wayita mute godhu sittiin dhageessisaasi. Ana mute goote malee sagalee kan kee ni dhagama. Ati sagalee tiyyaan achitti hin dhageenye malee ansi hin dhagama. Ishaan akka itti dhageenyetti yoo beeksisa kiyya waa himuu barbaade akkamitti himuu danda'a? Mute godhi himi amma. Kan kee mute godhee moo? Guys, dabalataan godhaas akkasiisin injifatanii hin beeku naan jedhaa ka dabalataan godhaatii injifadhaa. Maaliif jedhu? Si dhagaan jiru wallahi waan ajaa'ibaa. Ummu seenaa gadhiisi waan gadhiistu. Gadhiisi ummu seenaa. Ummu seenaa waa gadhiisu qabda. Haa adabbiin meeqaan? 2,000 naa ta'u ishee. 2,000. 2,000 ni taphannu beekte 8,000 7,000 fa'aa yaa'u. Ayinoo niin beeka garuu akkanumatti ni jiraame amma waliin dhufne miti amma waliin taphatu jira akkas haa ta'u. Ayyee 2,000. Ilillee 4 kennaa kaa ilillee 4 kennaa. Kabajamaan hin beeka. Maal taatee akkuma leeyidamtaa oluma akkas jette nagaa. Nagaa xiqqoo si mataan na dhukkube. Mataa si dhukkubee? Garaa keessa illee na mura. Eessa jirta? Itoophiyaa jirtaami? Adaamaa jira. Namni Itoophiyaa jiru yoon fayyaa qabaatee beekte nutu eega biyya sanii baanee xiqqoo fayyaa harkanne. Takkiin si qoraarraxa waamuma qabde warri Itoophiyaa bara. Hayyee biyyumaa san qabaabshir. Biyya bar biyyarra. Gaara 2,000 godhi museenaa maal taatee hin adda baane? Biyyarra. Awwaita biyya boolla akka mana dhukkuba. Garaa keessa. Garaa keessa dhukkuba? Mataa illee na bu'aa. Waan sirra guddara irraatee garaa keessa dhiitan isa? Amala akkasiin qabu. Maal taatee diree qilshoo? Yallaa mucaa hoo kiyyaa fakkaata. Wal qoranna shii qo'i. Guys, timing. Amma bakka warri timing eegartan bakka anda. Onnachiin. Warri timing eegartan hin gaa bakka. Qarcaadhaan eegina. Barfeeraan qabeenyaan uummanni Ummu seenaa manasarii takka kan itti asii fiide. Yaa ummu seenaa qonqaannaan mataatiin maaltu waan akkanaa si barsiise anchi? Bismillahirrahmanirrahim. Akkuma buna mana keessatti jabanaan fuutee shanurra ganna itti sangatinne waan qabdu akkas godhuu qabdaa bar. Hai ummu seenaa. Anchi maashaa. Kuma lama si mo'achuu hin dandeenye maaliif isa? Akkanuma jechuun namni baay'ee wanta na bira seenu namni takka gaddaatti namootiin adabeen jiru beekte
Gotarribsitti mootilee nan amanni namni baay'een wayita akkana jedhu nan amanu. Ganamatti nuti seentu waan kola masintiin adabtee baatee maal. Dhaanni bareedaa jaaqa baay'ee jechaa jirti Samiraan takka. Achi jala deemee gaafa. Maqaa keetii maal qabdaa jedhee? Maqaa keetii maal qabda bareedduu tiyya? Dabaltaa godhaa. Dubartiin akka duraaniiti miti bara amma dubartoonni bara ammas waa qabaatanii nama deemu qabdanidha. Akkana jechaa deemtee akkana jettee baata jechuudha. Dhuqeetaam maal qabda? Bara isaas jala akkaawuntii keetirraa maal qabda? Maaki atumaan gaafadhuuni yoo sii taatii mucaa adeera kiyyaatiin taatii jettee addi rakkoon qabu. Waan gaafachuu qabu. Maal qabdame? Ati immoo maal qabdi? Mee maal qabda Samiraayee barreessi? Maal qabda? Jechuun godha guys. Maqaa keetiin mana ni qabdaa, lafti ni jirti, ni jira miti, makiinaa maal? Baajaaji mallee saayikilii illee maqaa keetiin qabaannaa rakkoon hin jiru ni beektaa? Yaa oofu. Haa oofu saayikilii ni ooftaa? Wanti daarii haasa'aa irraa Samira badde anta Samira የሚባል ነገር እዚህ ስራ ላይ የማይዘ በደው በቃ ሰሚራ እኮ ደቢ ንጹህ ልብ ካለሽ ይበቃል ነኝ ፎቶ ኦኔ ቀባናን ኦኔ አዲ ቀባናን ረኮን እንጆር ኢቲ ዳሜትቲ ዮኪን ጉራቸውምቲ ዮኪን ያዳት ያዳት ለምን ከይሳ ተከኝ ያ ቡርኪና ሃይ አሸም ወይ ተጠለጃለሽ ወይ ተጠለጃለሽ يعني من الاسي سنت ነገር ሆንኩ መሰለክ እስቲ ተው አረ ይሄንማ ይሄን አይክፋሽ ወላሂ አይክፋሽ ኦሮሞ በእግር እንጂ በእጅ መሄድ ትተዋል እኮ ሰው በእጅ ካልሄደ እንዴት ነው በእግር የሚሄደው አረ አዳኬ ናሪብስ ነው ማለት አዳኬ ናሪብስ ማለቀ ከቀቡ ሀርካ ማለቀ በመን ሚሊ ማለቀን ቀብ ኦሮሞ ሚላን ደሙ ይገልጥ ማነ ከነ ሄሰት አይገርምም ግን አርካንዴማ ጊዜ እንደ ቂንጣ ይገለበጣል እኮ ግን በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ጊፍተሮች ነበሩ ይሆናል ብዬ በህይወቴ አስቤ አላውቅም ግን እኮ ቺስታውኝ እኮ አይደለም ሀፍታም ነው እንግዲህ አይገርምም ሀፍታም ሲሆን በጣም ሁሉም ሰራቀኝ አይገርምም ያኔ በደሃ ጊዜ ማቃቸው ጊፍተሮች ሄዱ አሁን ወርቅ በወርቆኝ እንደዚህ ስቀመጥ ማን ጊፍት ይሰጠኛል እስቲ ያዱ ደብልታ ብር ጎርኪ ነው ለብሪ namni መነጽሬ ተከደርቡ አስነ namni መነጽሬ ተከደርቡ እንደንደኝ ኦሮሞ ምትሺ አንድ መነጽር እዚህ ቤት ያልጣለ ኦሮሞ አይደለም ውጣ ከዚህ ቤት በህመና hana ማን ላል ተመን ቴሴ ማን ላል ታለ በርዴማ ባህ ውጡ ከዚህ ቤት አሁን ላይ ነው ደብልታ ብንጎን ኦሮሞ ሲኒት ኢምባይቶ ሃይ አኔ ዋን ፍራ ደቤፊን ቀባቴው ማን ታቲ ፍራ ደብዲ ሰዴ ዋንተ ገጎዲ አንተ ማናህን ወስዋት ጅርቱት ናነ ከነቲታ ማል ጀደም ቢታ አቲ ማን ታቲ ፍራ ሌዲስ ፈርስት ሲንዱረ እንደም ጀኔት ነው ሲንቶን ገፈኬና ሱታ ሱታን ሲንዱ ባንዱስ ነጀኔ ሲኒጋ ጅሬ ሲኖ ዱበት ተፍተኒ ሚሊዮን ወርቂ ሰርተን ሰፊርት እየተከ ኦሮሚያን ይሰኩት ሰንበር ፊረ ዲለ ተኮን ቀበገን ምን ሆኖ ነው እንዴ ሰው ሀፍታም ሰውን ይሸሻል ሆ መስለኛል እኔ ለመጣት ያልፈለጉ ይመስለኛል ሳስበው ወይኔ ቅድም ነው ያበላሽው ፊቴን ይመቱ ይመስላችኋል እንደዚህ መታ መታ ሲያደርጉ ስክሪኑ ግን እኔ ዞር ብላ እንዴ ደብልታ ፕሮጀክት ላይ ነው 100 200 የሚሆነው ታውቂያለሽ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው ሊሊሰድ እኔ እስካሁን ድረስ ወንቲን አጃይቡ ጁንቤት የው ሙሴና ነገር ነው መነጽር ጥላ ስትሄድ ማለት ነው ሙሴና ጥሩ አላረገችም ባይዘውይ ሙሴና ምን አይነት ስራ ነው ሊሊሰድ ይሄና ረብ لا اله الا الله በቃ ረከታ መንክ እየጣፍ ያከረት መጨረሻ ወይኔ ሞራሌን ሰበረችው መንጽር ሰጣኝ ትሄድ እሺ ላይፍ ሱር ቴንክ ዩ ማይ ነበር
namni bira dabala ወይ ሰደኝ በኔበር ወይኔ ቢከፍጥሩ ነበረ ማሬ ማሬ ዳንጋ ቀባ በርኪደም በባለፈው ዘፈን ጨፍር እስቲ በእናትህ ተነስና ኢዬ ሚሶ ነጋያ ቻምባላላ የሚለው ነው ያ የባለፈው ፋይናንሲ በኔሰን ከጌሰም እኮ 2000 ግቢና ይኸው አሁን ሙሉ ጌሙን ነው የምጨፍርልሽ 2000 ብቻ ግቢ ማን አለ ማንም የለም ሜኩማ ለማሴና ሜው ጅራተን ኤሰ ጅርተን ሲላ እሺ 1895 ግቢ እንትን እኮ ነው ያ ላይፍ እኔ እኮ ላይፍ ምገባበት ሰዓቴን ቀየርኩ በዛ ላይ ደግሞ እንደ ድሮ እየገባው አይደለም ለዛ እኮ ነው ድሮ ስንት ነበር ምግብ ሁሉ ጊዜ ቋሚ የኢትዮጵያ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ምናምን ገባለሁ በቃ ዛሬ ዲሴው አከድሯኒ ሴናን ጅሩ ሲገለ አሁን ነው ወደ መጀመሪያው የተመለስኩት ቢዚ ሆኜ ነው ታቀለው ነው ጉዳይ ይዘልሽ ማንቺ ያለሽው ትቀርለሽማ ለውጣ አይ ኢትዮጵያ በሆንማ ስንገናኝ ነበር እኮ የምር እዛ ተራራ ላይ ተወስደኛለህ ያሪታ ሄደችበት ቦታ ቁንዱዶ ኢንሻአላህ والله ኢንሻአላህ ቆይ አካውንቲ ጉዳይ ቀባችሁ ቱርቴ በራለን እንዴ ወደ 700,000 ምናምን ላይቭ ተዘክቷል ላይቭ ጮመድረኝ አከ ኺያዝ ጀላቴ ጮአኒስ አካውንቲን ኩና ከና ጀላቴ ሜሲ ገርሰቀ የሆነ ትልቅ ፋለኝ ሙርቲ ላክልኝ ባላ ሙርቲ ላክልኝ ይደላክልኝ እሺ ምን ማለት ቀናለው ምንም ቀን የለው ምንም ነገር በቃ ባን ነው ብሏል ከነ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ባን ለዛም በምንድን ነው የተዘጋብኝ ቤት አማን ረጭሁ ምን ቤታ በባኮ ሙዚቃ ኮፒራይት ብሎ ሳዳምጥ አቲዮ ስላለም ንኩ መለኩና አሁን እንጂ ተኔ ማ ባሃሚን በእድሜ ነው የዘጋብኝ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ወላሂ በቃ ጩፋ ማይቹ ላይ ያ ትልቅ አካውንት ወላሂ በጣም ደግሞ የሚያማምር ቪዲዮ ነው የምሰራበት ነበረው እሱማ ቪዲዮ መቼ እንደተዘጋ ታውቂያለሽ ይንደለገ ማለት ይንደለጋ ዋትስአፕ ኒንጂጂረ ቁጥር ሂድሯራ ነምኔ ሄዱ ነጭንቂና ኒንጂጂረ 3000 ፎሎወር እያሉ ነበር የተዘጋብኝ ያኔ ባቆምስ ባልቀጥልስ 3000 ፎሎወር እያለው ትንሽ ነው 3000 ወደ 700,000 እስክት ስንት ሺህ ነው ያለከው አሁን 534 ቀመሰ ከ550 ምናምን ሺህ ነበር ማሊክ ዱባ خسرت ቆም ይደረ አይ ወይ ተሰል ላይቭ ቲክቶክ ነው ከርማ ተደበሩ ፍጀናቱ ወይ ቲክቶክ ቢዩ ከርማ እንደሌለ አማ ቲክቶክ ከነረቱ በር ቪዲዮ አከሰኒቲን ከዲስቱ በር አስረቲ ፎከስ ጎድራ የተከላይፊ ሲበነረቲ ካንዲስ እኔ ራሱ ተውኩት 300,000 ምናምን አለው አስለ ምንም ነገር አልፖስትበትም ዲሴን ጅራው ይሄንን ከሱ ኳላ አጥተሽ ነው እንዲያሳደግሽው እኛው እኮ ገና 5 ወሩ ነው ባለ ከዚህ በፊት 700,000 ተቃጠለብኝ በዚህ አመት ስንት አካውንት ነው የተቃጠለብኝ 700,000 500 400 300 ወደ አራት አካውንት ተቃጥሎብኛል በአንድ አመት 700,000 ወላይ ከ$3,000 ጋር ነው የጠፋብኝ ባለፈው አለማ በደሽ ራሱ አንቺ ጤነኛ ነሽ ያጫሉ እርጋ በቃ አሁን ጋፋ አጫሉ ነሰን አጫሉ ቦደ ጥቅሾቱ ላይ እንገዱ እቹ 5 ወር ነው ይሄውን ሰምቦደ ከከነ ጉዲ ሲያቹ አይዞሽ እኔ እናት አይዞሽ ኦፕስ አለማ በደሽ ወላይ ስንቴ ፎቶሽን ከሰቀስኩብሻ ይፈው አረ ምንም በቃ ማለት ወርቆ መነሳት እንዳለ አቃለው በቃ ወርቄ ስንት ወድቄ ስቲል ማለት ነው የምታውቃቸው ጓደኞች አካውንት አዲስ ስታመጣ ማለት ነው ላይፍ እንኳን ስትልክባቸው ካንስል ያደርጉባል አይገርምም ግን ችግሩ ምንድነው ሁሌም የኔ ነገር ምንድነው ታውቃለህ ጊዜም ፉለህ ያንዱፉ
ፊቴ ነው እንጂ ሰው ጋር ፎሎወርስ አይደለም። በአንድ ሺህ በመጣም ከዛ እንድዱ 1 ሚሊዮን ያለውና እኔ አሁን 700 ሺህ ያለኝ ሌላው ደግሞ 1 ሚሊዮን ካላቸው እኩል ነው የኛ ላይፍ የሚታየው። ምንም ነገር እንትን የለውም እኮ ሰኒበር አንዴ መታወቅ ብቻ ነው። አንዴ ፊትሽ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ፌመስ ስለሆነ ቲክቶክ ራሱ ያውቀዋል። አሁን አሁን ቪዲዮ ሰራው ነበር ይረሳዋል። ቲክቶክ ባይዘው ፊት ሴፍ ያደርጋል። አከሲ ከነረት ሆጀት ሸት በዚህ ላይ ፎከስ አድርግ ኢንሻአላህ ወላሂ ሲቲ አቶል በቃ በዲን ከላይ ልጣ ነው ነገ አንቱራ ጋይስ